Mambo vipi? Leo tutaenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona gauni la mwendo kasi lenye vifungo mbele pamoja na mifuko miwili na lenye mkanda kwa njia rahisi na simple sana. Kitambaa chetu ni mita 2. Tunatoa mwendo kasi. Kwa hiyo tumekunja hapa solo nyembamba ili tujue kama zitatoka vizuri. Tumekunja huku na huku. Kisha tunapima urefu wa gauni. Urefu wa gauni ni 54. Tumekunja mara 2 kiasi hicho. Urefu wa gauni letu ni 54. Tunaongeza inchi 1 ya kushonea na kuwa 55. 55 hiyo. Kisha tunaweka alama mwanzo wa bega kule. Kisha tunaweka alama kwenye kwapa. Kisha tumboni na pia kwenye hipsi. Maliza hapo, tunaweka bega letu ni 16, tunagawa kwa 2, tunapata 8. Ile 8 tunaipima mpaka saizi ya kwapa. Kuanzia bega tunapima inchi 8 mpaka saizi ya kwapa. Pima inchi 8 hivyo. Inchi 8 hivyo mpaka saizi ya kwapa. Tunachonga hapo ndo kwapani kwenye kifua. Tunaweka inchi 1.5 na hapo tunaweka inchi 3 ili kutenganisha kwapa letu likae sawa. Hivyo. Tunapima kifua chetu ni 40. Tunagawa kwa 2. Tunagawa kwa 4 tunapata 10, tunaongeza inchi 2 za kushonea. Tunaenda kwenye tumbo 36. Tunagawa kwa 2 tunapata 18, tukigawa kwa 4 tunapata 9, tunaongeza inchi 2 tunapata 11. Tunachonga hapo mpaka saizi ya tumbo. Kutoka kwenye kifua tunakwenda moja kwa moja mpaka chini kwa sababu ni mwendo kasi. Pima hivyo. Maliza tunapima shingo letu ni inchi 4. Alafu inchi 1 shingo la nyuma kwa sababu tutaweka kola. Baada ya hapo tunapima tena urefu wetu tuhakikishe je uko sawa. Tunaenda tunapima hiyo 55 kulinganisha pote mpaka mwisho ili ilingane. Duara letu likae vizuri, tunapima pote 55. Kwa sababu urefu ni 54 tumeongeza inchi 1 55. Baada ya hapo tunakata. Tunakata mwendo kasi wetu kama hivyo. Tunakata kama hivyo. Mwendo kasi. Huu ni mwendo kasi wa kuweka kola nyuma linashuka mpaka chini na tutaweka vifungo kwa mbele. Baada ya hapo, kipande chetu cha mbele, cha nyuma tayari, tunakata kipande cha mbele. Kipande cha mbele tunagandamizia. Tukishagandamizia kama hivyo, tunalinganisha vizuri. Kisha tunapima bega letu na kwapa letu tunalinganisha. Kisha tunakata. Saizi tunalinganisha cha mbele na cha nyuma kikiwa sawa. Lakini upande wa mbele tutapasua kama hivyo. Napasuliwa kwa ajili ya kuweka kola. Kila kitu tunalinganisha jinsi kilivyo. Tayari tumeshakata mwendo kasi wetu uko hapo. Fuatacho hapo tunakunja kitambaa chetu hicho. Tunakikunja mara 2
inchi 6 tunakigawa 3 ili tupate kola la kuzungusha mpaka chini, kuanzia kwenye shingo mpaka chini. Tayari tunaonyesha jinsi tunavyoanza tutakavyolibandika kola letu. Baada ya hapo tunakata mkono. Mkono wetu hapa tumetoa kuanzia juu mpaka kwenye kwapa inchi 5. Tumeukata mkono hivyo. Urefu wa mkono wetu ni 23. Tumekata inchi 20. Yote miwili tumekata inchi 20. Inchi 3 tutakata belt. Tunakunja belt la mkono. Hapo ndio tunakunja belt. Belt inchi 3 hizo tunaongeza na inchi 1 inakuwa 4. Tunakunja zote mbili tayari. Naonyesha jinsi ya kuunga. Kwanza hapo kwenye bega tunaunga bega zetu mbili. Tunaunga hapo, pia tutaunga hapo kwenye bega. Kisha tutazungusha ule mkanda wetu ambao ni kola, kuanzia kwenye shingo mpaka chini. Sababu ni mwendo kasi wa kuweka vifungo mbele. Tutaweka hapo, tutapiga mpaka chini kwa sababu ni vipande viwili vitaunganishwa shingoni, alafu itakunjwa hapo. Kuja tukashone tuone itakavyokuwa. Hapo tayari tumesha tengeneza kola letu tayari. Mbele huko kumeonekana na nyuma tayari kumeonekana. Mkasi wetu unaanza kuja vizuri. Tunaweka belti kwenye mikono. Belti kwenye mikono ili tayari hapo tumeweka belti kwenye mikono yetu. Kisha tunaiunganisha mikono kwenye gauni letu. Tutaunganisha gauni letu mikono ambayo tumeshaiweka belti. Tutapima bega letu tuhakikishe je ni 16 kweli, na kwapa je ni inchi 9. Kama imezidi au imepungua tunaweka inchi 9 na tunaichonga ili tuweke mkono wetu ukiwa umekaa vizuri kama hivyo. Tutaweka mikono huku, tutapima huku na huku tuhakikishe kwapa limekaa sawa, na kama limepungua tunaongeza na likae vizuri. Tutaweka tena mkono wetu mwingine upande huo. Ngoja tushone tuone itakavyokuwa. Pia tutaweka mfuko. Mifuko itakuwa miwili huku na huku. Tutashona huku na huku ili tupate mifuko. Hapo tunakata kitambaa cha kuwekea mkanda. Gauni letu lina mkanda. Mifuko tayari tumeweka. Huo ni mkanda ambao tutaweka tumboni. Mkanda utakuwa namna hiyo. Ngoja tuushone tuone utakavyokuwa. Hicho ni kitambaa cha kuwekea tundu la kuingizia mkanda tumboni.
tutakikata saizi hiyo, kisha tutakibandika. Tayari tumebandika kitambaa chetu cha kuwekea mkanda na tayari mkanda wetu uko tayari. Gauni letu ndivyo lilivyo kama hivyo. Tuna vifungo kama hivyo unavyoviona vya kuwekea kwenye gauni letu, tutaviweka saizi hiyo. Tayari tumeshaweka gauni letu vifungo kama hivyo. Na kama unavyoona gauni letu sasa lipo tayari. Kama umependa video hii, usisahau kusubscribe na kubonyeza like na comment hapo chini. Umejifunza nini katika video hii? Asanteni sana.